Ассалаумағалейкум, братан, қалайсың? Уағалейкум. Сәлеміз. Ешектар. Мен сендерге нешеде келдім? Түліктер көп бар. Слушай. Че, түліктер көп бар? Иә. А? Че, девушка, да? Че, девушка, да? Че, девушка? Қалжыр. Да ну нафиг. Че, приколишь, что ли? Че, приколишь, что ли? Братан. Братан. Успокойся. Нет, прикол деген осындай болады. Ұрпам да ішіне по-любому ушел. Не ғой? Не ғой ана? Мә. Граммаларынан бар. Сосын. Ана, тепе достарына айтыңдар. Не о? Қатына заявление жазып. Где братан? Барыңдаршы.